saa cia bilingi wa mauvo. Wekwatyo ni wakwa kana watinda nesa musesi wa Mutogwe TV ngwatanio ya mukamba muthenyani wa umuthi muthenya wa kulilikanisia wa ya Yesu mwakose Kristo na indi ni matuku 25 Disemba 2024 karibu nthini wa bilingi wa mauvo mwendone wa saa 3:30 cia wiyo Faith Watinda natinda nesa mwendo musia Yesu andikwa atia muthenya waku wa kwela na wa kwendesia mauvo umuthi twakumbanisia maingi na tuikwete atwi na keteresia mwende kwanzia ya meko na kwanita wa Faith nthenya nitwe rasas kithuku wa zomo na utondo Faith wa watanakana twi na mauvo kauta na umuthi matuku 25 Mei 3 kuma amwika majenzi malikanthene wa mbunge kupithukia mbunge maandamanoni mai manene muno twina livoti esu ye mwanya kati wa livoti ingi ye mwanya ya mauvo manene 2024 kwa oyitu ambe kuona amwe kati watatu manengete uito ala tukumbanesie ni vamwe na ndambuka cia enende kutania siku kokwekombelwa ni maumo kumana na ngalama yeyolo ya mikalile ni utanu kwa amwito kauta kitwi tina wakutetha kana tukenge utukuni wakwa mukia muthenya wa kisimisi nthini wa utumani wa kisimisi President Ruto kwenda kwithiwa muguo Kalonzo aibuthisya serikali na nthini wa mauvo manene mwaka utu ikunikila maandamano ma Gen Z na mawalio kumiveani kivathukanyo serikalini bilingi wa mauvo. Kalibu yote umanyithie na ketha wina utumani wa kuyulwa mauvara tukwitha tuyusomea na ukatuma kwisela ile itatu kenda 15 na ambayo utumani mukuviva tende vina nthini wa mitandao yitu yonthe ya miekumo kanithia twambi ndambuka cia enende kuthisiwa ni kivathukanio kutani ya siku kuu nisiethiwa na uito kumanwa na ngalama ya mikalile kwambata wanakwithiwa mathoa kana ndivi cia ngali si yulu utalo munene wa enende ni woneka iwanza ni cia ngali ateo aingi kuteta kana ngusucio ni ndei na bevinyani cia okalakani ni mena ko nongi kutambuka na kutana na endomo Otondo mwandiki witu Boni Mutesia ukulivoti ni kana yeyethiwa itavaisio kwi athukumi mangali cia matatu kwithiwa akuame aingi na muno ala maumete musini wa Ilovi kutambuka ukamba. Na utondo kithia wa kithio cha enende ingi muno ile mbetania ukamba na kundungu kutambuka kutania masikuku ndulawe kumbilwa ni vinda yomu munthi enende maitambuka maitatakana ngalama kimikalile no mavinye kwithwa maundu maingi va Kenya marena kwambatia makonetie maundu ma mikalile yo na ingi kugosa Ilovia cia kweneze mavatamo mandambuka sio misini kana kuthikutana na endomo na thana uma Ilovia yuju na kwina thina mwingi muno na robi ndo akwethwa andu nimekwenda kuka masikuku lakini mebiko ni methei weza kwithia ngale niziambatizie thoa na mwana inji ndena kindu mubuko no kuthindika muno nundu wa mathina ma uchumi wa nthino serikali ila sina bwetina nitona o ibindani taye wanu bayenda meona kindu mubuko lakini maisha la twikale nthina serikali no ya Kenya Kwanza ni kututhenia nundu wa kwethwa mwananchi amanda kila jotho mandete jonde jozetwa ni serikali kiendete koti ukeza ya mundu ona ndeke ndo tielwa hicho nitukulia serikali elewe maisha ma mwananchi iyo lange koti kweza kwethia mundu biashara okutethia nibe omutiela kindu mundu akwithwa kwizela maundu kwizela koti waingi pakuvituka kila jonde mundu rono kwatata waita jonde kidikande ni serikali ni kwa mundu azime uzawabisia maisha ma mwananchi kwethwa mema ito na binda taye no reflect ya maisha mandu maili hata ya mbita ni ya Christmas
andu kwinuka musie mena mathatite nundu akutha ni kawaida ka mundu apike musie lakini ni stressed ngima yelesya kana masiani sia sikukuu ya ivinda yingi vitu ivinda ende na kweta na mundu kwaliuka na kumavinyia ene nthi yonthe alili andu amathatitwe ni kwetha silikali ya Ruto thina thina mbesa nundu ona sikukuu ingi ya bwitina za mwaka muthelu nitathukumia nesa taitwa na boda ona tatungianga imovea wewe ya muno uibaja mulendo manara twabibiti liona mundu ndumwetia 50 ndenda unya ni kwithona mundu au mou athatite ilobi ukethia wa mukulia we anesa na mundu ucio ndoka ndane ndwithiona au kunona andi baki kana mawaidha yani kindu cha muthemba ucio andu ai mathatite maumite ilobi na mundu o kanesa lakini yue amaende na uteta kwa atukumi mangali methwa mekinduni kiseo na ingi mokulasimika kwambatia mathwa mangali na muno kuma musino ilovi kula kwina utalo munene wa ene nthi maendete misini yo ateo kuma misini kusuka musino ilovi mathwa mangali methwa meitheo katika uthukumio witu ndwende nesa nondo kuma ilovi yu teiguana na mana ile lakini yu laundi yote ende na ukua na mana 5 kuma ilovi lakini katika batala ngale sioka ikaumya ndo na isioka isembete ndo ilovi lakini ete usubia customer nondo yukuma tala kuthi ilovi mana ele lakini kuma ilovi kukatala isilingi mana 5 kila kivo customer ikathate kana siwe wo nondo katika musimu wa mboka na nuwe saaba loto no bikila musimu wito no musimu alama ilovi siu katika thoa maikewe wo mambate gwe thoa ko yolo semba cho kioma kwa silingi mana 5 ni kwitho nondo wa unibu wa ingali yani ti unibu wandu ni unibu wa ingali na icho tuketa ekasa tomalache tomaete nondo na ndo ingi maitu tinaugona mo na tunotanu kutana ni amosiko kwe nicho twenda masembe we maetwe kwa maikewe tulu manangalizia makata Njubi na yeye azio kungalizia kuma ilobi ando menge bia mono ro kuma ilobi maga wale manata lakini yukuma ba yenge ndo anangalizia mwala kuma ba kwa na mwala ne manelea 5 twina abandi koko yano nono kuimbesa yana makobo ba ando manda tena makire kozangala kwina wingi wando makire kozangala lakini ando tu manda na enoka kwangile kanyo talama utambuka isioni siandwani meilasimika kwikala masaa mangi metelete mitoka kwethe wametoka mingi yoneka isemba kula kwina utalo munene wa ene nthi kwina thina wa ngale andu na ingi na andu menukite sikukuni na kuimbeza neza andu no mioneka kuimbeza neza mwala ni zingi mana 3 kivani 250 ando na ingivyo na kuingale kulia atongo mazizie maleleli ando mzoya ya maisha nono maisha meyolo mono izeli ando matona ekati ni matona dhamena kwa bodi kwa yazi kukuneza na kungamia mzina na siana sio skulu hizo ka skulu ona kwithwa ne vinda ya kutana aingi maene nthi na lametambugiri sioni kivathukanyo malesekana ti vinda ila mana itani atatene kwithwa maundu maingi mamavinye na ngalama kimikalile kwene na umekalila kaundini ya Masaku nyeni toa Boni Mutesia Mauvo ange ta asunika na utalo munini wa NND ala mei masavali ni wakusiwa musini wa Mombasa na Ilovi mwatenyani wa umundi kuna banene ya amwe mamatuka moneka mema vingange. Ene ianda maondo ni maukui ni maweta kana umundi na wanduwa nini muno mei savali ni namba nene yiwetua kwithwa yenu kie mithenya ya navuitina. Ona uyo vo NND ni maweta kana siku ya mwaka uyo kakavindani kala kwena mauomo maingi na kutuma NND matatani ya tatene. Angelina Museni watumba ni saili voti kwa withiano. Kavindani ka NND methi wa maitani ya masikuku ni kwa kusio nini wa andu alama kwinuka musini wa Ilovi na Mombasa.
imwe cianduka katikati wa misi ni cioneka cie mbinge na ngali nini ilikana kuma katikati wa misi ni kumana na ene nthi mate kutambuka kuma musiini kuthi cione ingi kivathukanio. Wale wanaingia mjini ni kidogo kidogo, wale wanatoka wanaweza kutoka gari ikajaa, lakini kutoka mashambani gari inakuja haijabeba hata mtu. Krismasi ya sahii nimeona kwa sahii iko chini kushinda Krismasi hizi zingine biashara sahii. Lakini kwa saizi idadi ya wasafiri iko chini sana ukilinganisha na mwaka uliopita. Saizi ni kama wasafiri wameamua kukaa kwao. Saizi hakuna wasafiri kabisa, hata ukiangalia magari zote ziko parking na wengine wao hata hadi mimi mwenyewe sisafiri kabisa. Enendi aingi ni mawetwa kwithwa manenukie matuku mana vuitina wala umunthi anini momone kama ofisini mangali cia kuthi cione kivathukanio. Leo hakuna wasafiri kabisa. Walisafiri jana na 22nd. Leo wasafiri wako chini kabisa, hiyo na SS kudaganya. 25th ni kama watu wameamua tukaa tu nyumbani kwa nyumba, washerekea kwa nyumba hivyo tu. Biashara kwa leo iko upande mmoja tu, sio upande zote. Upande wa mashambani hakuna watu wanaorudi mjini, wameenda kula sikukuu. Kwa hivyo biashara upande wa mashambani iko chini. Ona uyo vwene nthini maone kama itambuka isione kivathukanio cia kwitanithia na endo mo bala atanithia anini mombula kana kavindani kaani makethie vanene. Ene nthini makuetekana sikukuu ya mwaka une yikumbilitwe ni mawumu maingi. Undulo atuma matatani ya sikukuu undu vailite ni kumana na ngala manene ya mekalile ovama na kwithwa ingi mo mwaka ni twathi wa 2025 makethiwa mayumba ni ciana cio kucioka maskuluni. Hali ya uchumi wa Kenya ndio umezorota. Kwa hivyo hakuna pesa. Watu hawana pesa za kuweza hata kusafiri saa yote huku na huku wala kuzunguka na shughuli za huku hapa na pale. Maana sasa hiyo watu wanabania pesa kidogo ile yako nayo, shule zitakapofunguliwa warudishe mtoto shuleni asikae nyumbani. Kuanzia Novemba kuanzia mwezi wa 11 hivi kidogo watu wamesafiri wa highway kwenda huko Nakuru, Kisumu au wamesafiri kidogo, lakini Nairobi imekuwa chini kabisa. Gilivote ya vilingi wa Mauvoni tawa Angelina Mose. Omonde akristo maikwatania vamwe na kutania sikukuu wa Christmas na kulilikana isiawa ya Yesu Kristo onde amwaitu kauta kuma isione kivathukanio kauntini ya Kitui ni matani ya sikukuu nthini wa sivitali munene wa Kitui na utano wa mwathimo masiana. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Kitui Onesimus Jalo no tambukie nthini wa sivitali na kunena na amwaitu asu alama ende na kuonje tu kenge tuometele kulekuwa ni matakitali menuke makasio kiania na misi yona kutania vamwe. Akenya maitania siku kwa Christmas muthenyani wa umonthi amwaitu kauta kuma Kitui na mone matania kukwata ciana nthini wa sibitali wa Kitui Referral Hospital. Menena na Motongo TV ni maweta utanu wa munene ni kutania siku ina tu kenge maiweta kana maina wikwatu wa kutetheka muthenyani wa umonthi na kiene chama kinene kwa kutania siku wa kilisa mwaki pamwe na tu kenge. Ngina mwema ni umutethekie tina wa kuthamwa kuma sibitali munini wa endo ula wa Kitui Estate na wa kwenye muno na wana wa vikie sibitali ni wa Kitui Referral Hospital no kana teteke kwanzia yo thensi vikantheni wa hospitali una kutetheka pate uthensi uja tuko ya zuo na teteka na mwana wa kabeti ambapo ndizi kana ngacha kabeti ni kwa taranje yanga yandege nako na wewe anenge ko kwa kulia kwa operation nene kitu operation imetoka ngamina koma anga yandege ndo ndo kita kwa operation ko Kitui ndine tsobekiwa kumekwa angito wo utuwe mbe nika kwinuka ndo ndikwenda kwa operation ndo nene ndakatali aliambika operation ile anda kwati yewe ndo yawe no myunjize anga iwe analea nyendize kana nonga kwata mwana ndo kwa bina anga inaka kwata ngina twithike 7 de namba kunenge kana ka kesi yetu tina kwithia anata vitu kana kuite kana ka kedi na umonthi akomana na chama cha kana ka mwanake otondo kwelesia ngina kwa na thimbo yani na wani kwite mwitu ili nje kituminda na manda izito ya mwitu nete ni kwite mwitu pasta mbili kwite mwitu ndo petu ya ono mwenye ninajana itatu nanje atetheka muthenya wa tsikuku indi tionde thike muthenya wa tsikuku ingeka sure kila 25 na mweki ambathi de yake ndo amwera newi
mwekali kuma matinyani kiticho dhelone wasu na kikokone chao mondi amukio kite clinic otamatu kwa angi na indi hako mananda kitali wake amwane lili nyumbani ya kutethekia na itelema ni kindakitali wa amwane lili ndia kwa di maternity hapa tethekana kana kake litu lakini chiko expect akaswe ngosea onanjukira maternity lakini ngudi mdatnewa no ke maternity ela na maternity nguzisenewa ona mwana ndiatne tukanga imuvea na mwana muvea muno aba plan nokugeta onesi nisi akabesi na plan itakabesi nenda ogera John nondwa ida kwetwa John na muye na ngo yakwa na sia ya keli nondo ida konwa konwa stock angayo kama bosia atembea na sele ngusia ingi na onisi yelako Yume kagende na kumandesi twelo kwita kana kaketi na kwithia atetheka atebangite kutetheka muthenyani wa umuthi hamwito ndele meterete kutetheka mekulwa kutethekia masibitali no kana kuyovosela mesieleto na kumela ila meotethekia mesieni yes like ndo juu ngutungia matakitala ala nikitile mubea nemeni shungulikile na bikundi kitie kozo na ambiwa shungulikilo babo kitu no baza kukobika enda na kugua na moto kana ngale na kutungula nje wakoto ni mathina to kele tukana kuma enda kana atwa no na kobika kana mwana no niwe na kana atia mwana otebo unene akaba kuthenge hospitali kuitene ngaya kuteri Tiotondo enende makwatene muthenyani wa umuthi na kwithia maitani ya sikuku wa Kilisa Mwaki amwito nthini wa maternity ya hospitali wa Kitui Faro muthenyani wa umuthi maitani ya kwithia makwatie muthenzio wa ciana matuku 25 kuma babilingwa movo Mutongo TV twemendie vindesio ima kwithia makuyumbani ciana kana kutania muthenzio umwe na misio dilivota vilingwa movo Mutongo TV kuma hospitalini wa Kitui Faro neta Onesmus Chalo. Atongo imaki uteti ni matani ya sikukuu ya Krismasi kwisila mautumani memwanya mawendo na kuthangasya enende ivindani yeya mautanu mamalilikane alama tena utonyi wa ukwati. President William Ruto na ula uthaithini wa Krismasi kuu ya AIC Olympian Kilgoris Narok ni wakulia enende matani ya Krismasi mengunu na mayiki vya mautanu maina vita mevaka vala onamo ateti mevo ayumbe na atongo ima serikali maminisa na andiki anene meveane kivathukanio maende ya kunyaicha utumani wa mivango ya serikali. Naguo ule utongo iwe ni mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni waendelea kutula muti uthukumina utongoi wa President William Ruto mivango ni kivathukanio ila yetete muti ya mathayoni ma enende. Benjamin Mwaka ena ilivoti kwa withiana. President William Ruto ulo atongo isa Kristo kutani ya Krismasi heku ya Narok Dino utumani wake na wakule nendhibe ngunu kuisiana misio evindani ya masikuku vala wenda hasi masovia siana evindani vi ikese kwasi mituo miailu ingi na wakule nendhima kwa tabagu mivango ya serikali haiweta dhina wendi musio kula kui enendhi. As we celebrate this moment, we must also remember to celebrate our children, to celebrate our families, and to celebrate our nation. Knowing very well that the future of our nation is dependent on a strong foundation for our children. Namu mavisa ma serikali maitani ya sikukuu kuma zamani ya maminista muneno wa maminista Musalia Mudavadi atai ma president minister wa witi Mwandu Debra Mulongo na mwandiki mutini kama uviano wa serikali sia mitioko Mwandu Terimbaika ndeni mathingilila vatu wakutani ya sikukuu kwa kuonanya wendo pala makuli nende matumia kusodi ya masikuku kuyandikithi walanyoni wa witu wa sha. Tafadhali wakati kama unakula kitu yako umebarikiwa, ita jirani ambaye hana, mkule pamoja. Huo ndio umoja, huo ndio kushirikiana na huo ndio kupendana. Nondo ne binda ya families kwendo wamo ando mose binda ye marriageiste sha kana taifa care social health authority nikana withi in future latu yenda bata wao witi netwa itwa batema thina. Ningependa kutumia nafasi hii kuwatakia Wakenya wote heri na fanaka za Krismasi, na pia tunawatakia mwaka mwema wa 2025, mwaka ambao utakuwa
na umaarufu mwingi kwao na kwa jamii zao. Ayumbe aingi mitandaoni oya mikumukanie tarecho ka Kenya mai wa kitui chethio na kwa thuthie ne methu na kismis cha utanu na muo utumandula ona cio itue cia nthi kuya nthi cianza ta ambassador wa Kenya kuya Canada Mwandu Caroline Kamende Daudi wenda ene nthi matani kismisi na maithwa na wikwatyo mwaka ukito ukethwa na mawathimo maingi ngaliko ningi na kirona imunino wa president Rigathi Gachagua utumanino wake no akulia ene nthi matani kismisi ke na wendo na wikwatyo munene kana kwisla ene nthi kuthukuma kwa ngwatanio wone wa nthi no kwaila utumani ula nyanya mage kauta ngalikoni ole evo governor Trans Nzoia George Natembeya maulumilelia ngalikoni yo ateti mole matongoni mutongo wa chama chawe Daktari Stephen Kalonzo Musyoka ni maende ya kuthekea mivango ya serikali la yende kulia nayo ni NMV ulo akulia NMV matani siku ya kisimisi kwa kuisania na kwenda na Mungu ni mwema tu kila wakati, na ingawaji mifugo sasa hivi kwa hatarini ya kudungwa sindano na Kenya kwisha, hebu tukulie nyama kabla ya kudungwa. Yes, ndio. Tufurahie na jamii zote mahala popote walipo Kenya hii. Mungu hakika ni Mungu anapenda nchi hii. Sasa tukumbuke vile shida zilizokuwa nyingi mwakani, kutoka mambo ya shida ya maji kuwazomba watu wengi nyumba zao Nairobi, na kudanganywa kwamba watasaidiwa, vile vile utekwa nyara wa hata viwanda na vitu kama hivyo, viwanda kuhamia nje jirani, watu kuandaliwa kuambiwa watatafutiwa kazi nje za ng'ambo na huku, badala ya kuimarisha uchumi wetu kwa kuimarisha manufacturing sector yetu, bado tunawagandamiza wananchi. Ushuru kila wakati kuongezeka, mwenye kupata bahasha yake ya mshahara anapata pengine analipa ushuru zaidi kuliko mambo mengine. Affordable housing ambayo ni scam, mambo yote hayo. Andani amekuja tukamfukuza hata kupitia kwa mahakama. Kwa hivyo nchi ni yetu na tujikakamue kila mmoja wetu. Kila mundu edho na discipline katika zabali alamo dhina basi wadhangali mbuzu wetele ukwate mwanya nduka divinane ngalini nondo isavale ya musi ninzio kubika we salama we ngai akuzubite kila kingi ni alamu enukite alamu tuwa ku mundula utena kindu muzizie udema mwanengo kindu nake azamesiku kwa Christmas na ayapamona ziana ziyake. Spika mbunge nene Moses Wetangula itania siku yiku ya Kabuchai ni kaunti ya Bungoma na watongwesha ayumbe utumanino wa ngwatanio ya kanisa na serikali muwa malelo ni vindani ya masikuku vamwe na kulumililio kwa mivango ya serikali. Ikiwa kiongozi wa Parliamentary Service Commission, nataka kuchukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wote popote walipo Christmas njema, Christmas isiyo na vizanga vya ukosefu wa usalama, Christmas isiyo na shida ya barabarani na ma-accidents. Ndugu zangu nyinyi nyote, mjiandikishe kwa muungano wa Taifa Care ambao ni ya SHA, na mimi nataka kuambia wananchi na hao wabunge wetu, nyinyi ndio mlipitisha hii sheria. Muache kuhadaa wananchi kwenda kusema sijui ni SHA, ni SHI, ni SHE. Nyinyi ndio mlipitisha sheria. Mueleze wananchi umuhimu ya ile sheria mlipitisha. Vilingo mauvo kumova musini lovi nye nito wa Benjamin na mwaka. Ni muvya muno mwaka kwa ngewa esumbithi ya nunesa tusongera mbe enendi ni mathudhua makwatianie na alame na ukwati munini kutania siku ino ya kisimisi pamwe na ya mwaka mwe utanzia imwe ya kuonania wendo o kana uta uwa umwa ni bishop wa kanisa wa Full Gospel kwa ya mwingi Samuel Kadhita ula wasia evinda yeni yumo kiukwati nundu isio mbingi si kwata mbua ya kuyana na kwa ube na vata wandu kuthocha angi matani vamwe.
Nake Archbishop wa kanisa wa Katoliki Mombasa Martin Kivuva Musonde ni wakulia serikali kuthinikia sieko ila siende na ukusiwa siando na mono amoika kutekwa nyara na mono alame yumiletie kuliana na utongo iwa Musumbe William Ruto. Lina Musangi ni watumbanisia ilivoti. Onena itina wothaithi wa kutane siawa ya Kristo wenda Christmas na vala Kristo dunia yonze matane ya muthenya uu. Bishop Samuel Kathita wa kanisa wa Full Gospel mwingine waweta kana sikuku ite etanatani wandu yingi muthenya uu withia wa vala kwa kaingi ya Kristo maisani ya kindu kila bishop uu kueta takio thothetwe ni garama yeyulu ya mikalile. Mwalilia neza ni mukona kwina woleku wa maundu ala methia wa mekuo ala matumasi kuguithwa yina utanu na nene na yina nguma kitumbi mwena nundu wa ukwati wa andu ukwati wa andu ni withiwe wina na vina muno ukwati wa mbesa nundu wa itumi cia itatona kwathukika na kula kwa thukumi nakuo mathukuma mbesa cionthe ilikete liu ni kwethwa ku miondani kuikendo na ukwati ukethwa wina vina muno na kindu kimwe kwenda kulia Kenya nsimamane ni kana ibinda yeyumu ya sikuku likira bandu yulu anthi yonthe wa wethukisi America no meukaya wathi China ndo no meukaya wathi India wethia maundu meyulu muno kundu naenda ukethia mailie ikoma ikoneta Kenya yiyoka kwina mawetu tauni wa kule mateliva matwa ngali kwa miendelo ya ili no kenda kuivetana na mbanga sia maleluni ambe mateliva masuli ando mangai wisethia ni matwa ngali nesa na maikanyoke na maitwa ngali na mundu ndakazie nuko yasiko yoke na no etelo atwa yando bandu otherwise we nandu no matona leovika makanki ya bandu hospitali kano mochari wayo wa 12 ne gwokethia wana mathiko mainge monopyo na mathiko asu mayukano ndo amo mainge mamo kano ndo ambanga Bishop Kivuva nake wa kanisa wa Katoliki uvongo wa Mombasa ni umania sieko siako mateka nyara muika na muno alamethite movinga muno utongoi wa Musumbe William Ruto. Tunamsihi rais kama ndiye anajua wanahusika au kama yeyote yule anayenisikiliza wakati huu, it is bringing us back many years before independence, na haya hata tusaidia hata kujenga confidence ya vijana wetu wa kesho. Kwa hivyo njia nzuri ni hata kama anajulikana, mtu huitwa akaonywa, mtu huitwa akashauriwa, mtu utafutwa kama yupo ameshikika. Na ukweli ni kwamba kwa sababu ya ile hali ya transition ambao tunayo hivi, watu wengi wanaangalia 2027 itaanza kuhesabika kama njia moja ya kutia watu hofu. Tunasema tuwe watu wa kuongeza matumaini, sio hofu na mashaka. Uwo wandu mekwa na andu methayo na mundu ucio akwende oneka ingi kindu tu tikela tikiseo ona gwo walilia kethwa ni mwana waku waite kethwa no mwitu waku waite kana mundu wakweni mwikwatiti na mwina mukona myaka yukite akatwika kindu na yuka ayu yona ndo ala mekwosania andu mamuthemba ucio ona mone andu na mena andu maeke kwosania andu acio eva mundu wavitia na kwatwe na itwa wa kotini nundu koti ya sauvigwe sindu icio. Nguripoti Evelyn wa Mauvo ni Lina Musangi. Saa inyasi awo yoitene ndatika itatu na indi livoti yake Lina Musangi tutwanthini wa uthiumo mukuvino kathiva sa mauvombe yake ni mokiti. Na Yesu
seiwe mbethelemu matuku mama usumbie lote na sisi ando oe kuma mwiloni wasua moka Yerusaleme machasia aivolo seiwe musumbi wa yuti nondo nitoni endata yake kuma mwiloni wasua na nitoka kumudhaidha nyenita wa Caroline mweni wa muteti ngoete vilingi wa maovo ndeni wa ilungu situ ngoete ya kilungu cha usili kila wakatatu mwendoni wa saa 12 na ndateka miongwena na kitingu lilo chawo modernani huwa wachumwa. Merry Christmas and a prosperous 2025. Nikalivu twende na kumanyithia na ende tuisonga nambe nikana enende na alani ate imandeni ya Kikristo kuma ikonyo cionthe cianthe ni makwatiania kwi omonthe kutania sikukuu ya Krismisi ama ma enende maitania muthenya uyu wa Krismisi kwa kuthima kanisani ange kuthi kundu kwa kwitanithia ku ange mayekala misiene na kuisania vamwe. Indi cho kitumi kinene cha kutania muthenya u ni chao na niki utania wa kila matuku 25 ma Disemba kila mwaka mwandikitwa mauvo kuma masaku Daniel Mwangala ni watambuka kumanda usungio usu na atumbanisia livoti ino elwela. Ni miaka mbewa ngilile kuma mautanu masiku ya Krismisi mambia kila matuku 25 mwezi 12 makila mwaka ate imandeni ya Kristo ikono cionthe cianthi ni malika mboka neno ya Krismisi amwe maithi makanisani kutania kwanzia ya uthaitha angi mailika mautanu ni manthi ku angi maitanania na endwa mo umundi ni muthenya wa utanu muthenya munene muthenya ula ngai watunengie nigetha twithia tuinendikana kusiao kwa mwii waitu mwabasio waitu na mutangi wa nthi yonthe. Ikulu nene yu niki sikukuu ino itaneawa ni ya Kristo matuku 25 makila mwezi wa 12 kila mwaka. Ivindani ya tene ya Kristo mambe ni mosi kithio kiukwimba ya alomi alakwena na mavuko matene mekwananekana ne vatoneka kukethiwa muno wataneawa muno wa matuku 25 matanea sikukuu sikivuthukanyo unula woseleilwe ni nzia waingi mautwikithia muno wa kulikana isiawa ya Yesu Kristo na ni muthenya w'igitumi na muno thini wa Christians kana alawambe makiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yao nundu muthenyane wa umombi peanu o maikia o maundu angi muthenyane wa umombi lakini ya Kristo ni muthenya ula tusherekea kondu wa isiawa ya Yesu Kristo kwene wane miaka tangilile na kindu mivetu otuende na kusherekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo. Ndikumana na muvalano wa enenthi muno ulovani kwithiwa ulilikani wa isiawa ya Yesu Kristo aingi ma enenthi ni malika mautanu ni meke uthokanio ta uthengi wa kitai na kwikone na mitu ingi itemba ilu ngai ya mawija mudani eno watumambie kwa kumunenga ni Yesu Kristo ukenda asia kondo witu kwa munde twetania kusia kwa Yesu Kristo ndio ngonola nenge mautumeana kwa kwenda kwenda na mautanu matena ngai ndio muthia kumukole nikenda twende watu kimo ngai twende watu tuketania kwanza ya mtai ngai yo ona kutwika vayumelu ndini wa Biblia yulu wa matuku wa 25 na niki sikukuu ino yailete nditani wa atavania mauvo musio nimelesekana kumana na utalo wa medina ulawati iwe kuma utianio ni muku wa Biblia nivatoneka na wakusia wa Yesu Kristo ukeri wa wai matuku 25 mamwai wa 12 na niasia ikita tuta Kristo
nitusherekea kwa 25 isiawa ya tangi mokosea witu Yesu Kristo tagutaakwatie mokosea witu na nigutaakwatie wogosu na yu munde tatu ya Kristo tuisherekea isiawa yake na twinotani nundu twetha na kuisania bamwe uwonde ukaivinanira ene nthi makwatiania na kutania muno kwanzia sikivuthukanio aingimo maithi makanisani kunengane utethio undu umwe na kutanania na endomo. Daniel Mwankela, Mutungwe TV, kuma kauntini ya Masako. Na tueleka nthini wa mauvo maitu manene ngewani si mwanya sia mwaka huu 2024 twambia na ngewa ino mwambioni wa mwaka huu unenania yulu wa budget pamwe na motaratala mweu wa kinandu wa 2024 inaikanywani wa NND aingi ala menda serikali yekatete kuuthukumithia maiweta motaratala wa mwaka mubitu wa kinandu ne wa vinyiyite muno fiu kimikalile ateo itina wa serikali kuvuthisia na yumbe kulea kumethukisia NND yulwa kiyoki kitundumo cha maandamano evindani ya kupetukithwa kwa motaratala u kwisila mwika wa Gen Z ni mambei. Maandamano amatwaiwe kauntini Mbewa 300 atwe ni musini wa Ilovi vala mwika u kwa ivinda ya mbendeni wa historia watolile nginya walikamia kone ya mbunge wananga male mamilioni mambesa na kutuma President William Ruto aiwe chaithe kama talatala u ula munini wake ivindani Yuri Gathi Gachagua watanga sete kuleana na govyo. Benjamin Mwaka ni watumbanisa ilivoti. This is the best thing that happened to Kenya, that we are having a conversation on issues that are of the nature of our country. Today, Kenyans know there is something called finance bill. I am also very happy because we are beginning to see institutions working in Kenya. Mwambioni wa mwei wa thantatu mwaka woka vindane kala serikali yayumbaniasya kutangasia NND budget imbya na mutatala wa kinandu ule ndikithasya kutumia kumantha ilovia sya kuyana kuthukumithia budget vaina kikungu imbya chole makili ma NND hivo ngwatanio le ya Azimio maema ambie kuleana na budget vamwe na finance bill kwisila maandamano ateo serikali yaende ya kulumililia nongina sionthe ithukumithwe. We have been oppressed na hakuna mtu mwenye anaotuongelelea. We have a disaster budget, a disaster finance bill and a disaster regime. We salute Kenyans who have used text messaging, phone calls and social media initiatives #FindMyMP to urge their legislators to listen to their constituents and vote no. We must reject these attempts to increase the price of petroleum product because that will increase even the price of electricity. Kenyans are some of the most taxed human beings on earth. Higher taxation that does not yield to higher revenues, Mr. Speaker. You cannot milk a cow that is eating nothing. We need the Kenyan citizen to be fed with something to promote the economy so as to milk. Did the committee listen to Kenyans? Yes, it did. They went all over the country. Na mbe wa muthenya ula wavata wa kutukithwa kwa finance bill mbungeni utanamba kuvika. Serikali kwisila muvyoza sei wanthine ungua Minister Professor Kithure Kindiki hevi ndani riu ya kulete kithoi na matisia maingi kileloni cha kusia maandamano vailovi na kauntini ingi kuthukanyo. Maandamano ala savali maiungua tongoi wa mwiko wa Gen Z unenanyani wenguma wa reject Finance Bill 2024. They must adhere to the laws of Kenya, including the Protected Areas Act that limits access to certain critical infrastructure for national security reasons. And the police will guide them in which areas
they cannot access by operation of the law on the protection of critical infrastructure. They must not breach public order. Number 4, they must not intimidate, harass, or otherwise inconvenience members of the public who are not protesting. I dare you to try that. Mwika wajenzi waliana na koti mbinge imbia ila serikali yevitite kuthukumithia chavina na chathi changu mathokoni ya matuku 25 ma mwei wa thanthatu mwaka woo vala maandamano makitai makusiwe nthinima thini wa mbee wa kaunti 3 ateo visa cionthe ciasiaizie va musini lovi vala polisi yaemiwe vyu kusia maandamano na mwiko wa njenzi watula mbio na mbingilo cia mbunge na kulika miakoni mazembe ya yumbe na kutoa hizo wanange kwa mali. Kiko chambe vyondhino historia ya nthi ngaliko imwe ya mbunge ni aviviwe na kutuma sula uneni na woni wa President William Ruto kwenye maandamano uivenduka vyu. It is not in order or even conceivable that criminals pretending to be peaceful protesters can rain terror against the people, their elected representatives, and the institutions established under our Constitution and expect to go scot-free. We must isolate crime from democratic expression and separate criminals from people exercising the freedom of expression and divergent opinion. Accordingly, I assure Kenyans that we shall provide a full, effective, and expeditious response to today's treasonous events. Na kiki yathelela va misie maviasala vamwe na maofisi ma amwe manyanya ma president na muno ayumbe alama asukumite kwa vanene mutatala woni aviviwe ni NMV. I am asking them, what clause is adding additional taxes and difficulty of doing business? They say wewe kataya tu. Utumani munene maandamanoni wa NMV mayenda mutatala wa kinandu wa mwaka wa 2024 uivitukithwa NMV menda President William Ruto eke mwali kumanene mautongoi akuthwe kuma ofisini hanyanya make alama atembea ambi wa NMV na makunia mambesa malambini. Okitani na ulusani na kutongozi tangeleka nyonzio ya utongo imuseo. Na nikumanwa na maandamano wa President na munini wa Kevin Daniel Rigathi Gachagua ni matani sevyo kukonya ugo utheu na itumia cia serikali kuvuthia wasio wa mwene nthi. Gachagua imutula muti President William Ruto pamwe na munene wa NIS Nurdin Haji kuotao wa kwelulucha kula kwi serikali. It hard to take people to die, property to be destroyed, protests across the country for the president to know the truth of what the people of Kenya feel. I want to say that Nurdin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto. He must take responsibility for failing the government of the Republic of Kenya. He must take responsibility for failing the Kenyan nation by not doing his job and advising correctly. And he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office and allow the president to pick a competent director general. Na nikumanwa na maandamano ama mwai muima President Ruto nuwalasimikia kumandanzia imbia ambisa kuithukisia nendi mutandaoni wa X malo walasimikia kuichetheka finance bill I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Ngila chate ye havunje zamaki ama minister. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B
of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Na kutangaza kuungamia budget na mivango imwe ya serikali vivyo kuvetanga budget ofisi wa mwaka wake na wa mwaka wa munino wa president kuvetanga ofisi wa CAS kuungamia marambi katoa maluku hange kivathukanyo. The decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. No state officer or public servant shall participate in public contributions or haramphs going forward. Na yumwai uwa bandatu wa mwaka wa ngilile na miongoli na ina na matukwa miongoli na tano mamwai uwa bandatu vamuna siumwa hilasi ate yesili kama vukuni mahistoria tamatukwa la enende manenie na vina woke katiba wewe kani serikali kwekwiyo na kwekweo unyananya na ukunikili kukonya ikuo na mbanga hilasi akuziwa maanamanone ya majenzi no uende ya kufikia omonde. Vilingi wa mauvo kumova musini lovi nyanita wa Benjamin na Mwakam. Na tuwa mauvone asonekana nthini wa kilungu cha miaka ili na ila President William Ruto withirwo tongo-ini twaisi amwe mama waliuku serikali ni wevo kuma kinando ni chikikuo cha witi cha NHIF kuthikila cha SHA na kila Ruto ethi twaiweta kivanite kuokitana na urusani na kuikithia kila mwenende ni wakwata uthukumi wa uiti vatena ECA. Maunduni makisomo Ruto ni waliulile maundu mandevi imanyisioni nene undula witheito wilewani amanyewa asei ovamana ndongo ikivathukanio cia kiuteti kwa kila metheito maiweta kana asei ni metheito maivinye kamuno. Kini kilungu kimwanya cha maundu ala metheito mwaka uangilila miongoli na inya otondo mwandiki wetu kuma kaunti ya Mombasa Angelina Mose ukutweleze. Amwa mama waliuku na alama vikiete kutoiswa ni serikali ya President William Ruto ni vamuna kusenzwa kwa kinando cha uiti cha NHIF na kila kinethito kimathukuma enendi kuma mwaka wa ngilimu maana kenda miongo thanzatu na thanzatu kuthi kinando impe cha Social Insurance Authority kana SHA na kila President William Ruto withito aiwete kana kivanete kukitana na ulusa ni miviani ya uiti ovamwe na kuikithia kana enendi onthe ni makwata uthukumi maunduni ma uiti. For the first time in our nation's history, free primary health care is increasingly becoming available at dispensaries, health centers, and hospitals. Ambulance and emergency services are also slowly but surely being made available at no fee. Under Taifa Care, we have introduced a comprehensive benefits package that brings specialized care, such as cardiothoracic surgery, within reach for many Kenyans, without the burden of financial strain. We might have a lot of disagreements with the national government. One thing that we don't disagree on is SHA as a council of governors. But this thing is working. There's proof that it's working. Nikana kuanisia muvango u serikali ya Kenya kwanza ni ambisi muvango una ula Ruto ethi twaiwete kana uvanite kuikithia enendi onthe mevoma ukwati munini ni makwata uiti kwa kuivelovia nini ovama na kuikithia kana ndevini cia twaiswe kwanza cia kimetanda masivitali ni ma serikali nikana kumina ulusani. Tulisema pale mbeleni hatutaki mambo ya afya iwe ni starehe ya watu wanaojiweza. Tunataka mambo ya afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Kwa mara ya kwanza kila Mkenya atakuwa na bima ya afya. Aidha utajilipia mwenyewe kama uko na uwezo, na kama huna uwezo serikali ya Kenya itakulipia bima hiyo. Muvango uni withito wivuthisyo vanene ni enethi kwa kila makuetekana isina wa kuthima sivitali ni methito mayito ilovia mbingi kuivia ndevi ya maundu ma oiti ona itino namba nene kwithwa iandikithitie na muvango u. I'm very happy to report that over 13 million Kenyans have registered towards this. So if you are not registered, please join so that you are not left behind. We've already started having deductions from those who are salaried. Even myself, I'm paying about 22,000 shillings, and it's going to a kitty to benefit all Kenyans. Those who are paying 300 shillings and those who are paying as much as myself or even more,
we all belong to one country, and that is the equity that comes with this kind of thinking and policy to ensure that all hustlers benefit. Ruto ni wethiwe na kivalua chomo cha kutetea mvango uitino wa gukwithwa wile vanene akuvithishwa ni imwe cia ndongoi ngalikoni ya ule maikonia mvango una kampuni wa Adani maiwete kana chelelo cha wone kuumesia NND na kumaite ngalama. Onduni makisomo serikali ni etie mvango impya wa ndivi manisioni nene na ula uvanete kuikithia kana manyoni mwa ndivi manisioni i kwa na ukwati wa asiaimo. The old model almost brought many of our universities to closure. Mvango une unethiwe wivuthisho vanene ni amanyo kwa kila manaweta kana ni ukuumesia amwe maamanyo na kutumwa mee mwane ndivi. New funding model imefanya fee ipande. Sitafanya satellite campuses zikufe. Na hatuwezi enda sote main campuses. Tunatoka mbali tukuja hapa kusoma. So tunasema satellite campus isiuawe. The government is raising fees to kill these institutions zenye ziko hapa mashinani. Wanaitina mathina ala methitwa mayiko mbele mvango President William Ruto ni wathanie kana mvango unu kuendea na nukwithwa eva thailo via cia kwena kuikithia kana ni watu aiwe undu violating. I am deliberate, I am intentional, and I am focused on making sure that we have a model that does not again take our university education to where we have it with 120 billion debt. Gilivote ya vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Aindi ni mubia muno anji kondo wa ngewa esu na museisya kwa ngewa ingita isu mavala methiwa makiteka manene twitha twimashokelela ingi ni kenda tuko kumanyithia kwa withianu ku ngewa taisu ni ingi muthenyani wa uni vilingini wa mauvo saa umwe na nusu na saa 3:30 cia wiyo na ukethwa na kefe thenya na inde mwenda musiaisi ni muvya mundu wa kwiloela vilingi wa mavupo hivyo tuminia uvilingi nyaneta wa faith thenya nitwa rasa skithukua nzomo na inde wetha wi utanu kukwatiania na kukumela tuambie nginya muthia muthenyani wa umuthi wa Christmas kwa utwithiane yesu ingi twekiwa yi ula walila mauvo akwanzia ya meko ni Teri Mwende kiuyo cha kwaila.